Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuBaba wethu uNkulunkulu naseNkosini Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, namuhla ekuseni ngiyanibingelela sekuyo ilanga lesibili lelweti lakhona sithola i-almanaki yethu esikhombisa tifundvo kumakhosi ekucala. Sehluko sekucala sifundza livesi lekucala siyoma emavesini emashumi lamabili nesikhombisa, bese sesitfola Johane, sitawufundza Johane emashumi nakunye, bese sicala evesini lemashumi lamane nesihlanu siyoma emavesini emashumi nesihlanu nesikhombisa. Bazalwane, siyabuka nje i-Bible study kodwa nje ngitawuba mfisha lakhona ngitawubuketa lo makhosi ekucala chapter 1 verse 1 to 27 First Kings. Sithola lakhona ke bazalwane Davide usebuzaleni bakhe ngesikhathi asamdzala kakhulu, ukhulile nangeminyaka, uyavela ukuthi akasasiyelo saphilile, i-health yakhe noma kuphila kwakhe sekushona phasi ngelizinga lokuthi sekuze akusacaci ukuthi umbuso utawushonaphi, akusacaci ngoba kude lokukhulunyiwe ukuthi ngibani lotawuthatha isihlalo, noma ngabe kwake kwakhulunywa kodwa akusagcizeleleki kahle ukuthi isihlalo sitawushona kubani. Ngiko-ke sibona lobukhosi lobukhulu nakangaka, sibona lobukhosi lobe bunemandla sebuvela busengcupheni ukuthi bungashabalala buphelele emoyeni. Lakhona-ke bazalwane, leso ngesihloko sekucala lengitasibeka ukuthi Lakuphela khona umbuso, lakhona siva ngathi uyaphela umbuso. Ngilapho la kumele bese sithatha lithemba lethu silimikisa kuNkulunkulu ukuthi yena wethembisile, yena futhi uhlelile, angeke bese kuhlela kwakhe sekuyaphuma sekuyashabalala, kodwa lamaplani akhe atawuhlale anjalo. Kodwa-ke bazalwane, kuloko kutawukosa kakhulu ukuthi sibe bamfula batanethemba, simethembe ngoba kulesikhathi lasesikizo akusathembisi. Ngikwadi ukuthi naku mose simo sikhombisa ukuthi umbuso uyashabalala, kodwa lithi lelivi namuhla ekuseni asichubeke sethembe, asichubeke sibe nakho ukuthi imphendvulo ikhona, imphendvulo itawuvela. Lakhona-ke sesenyukela-ke sisehla sicala kuverse 5 kuya embili, sibona kutibeka kwa-Adonijah. Lapho kulesikhathi bazalwane sekubonakala lesikhala kokuthi nasi isikhala sokuthi umbuso uyaphela, sekutaba nebantfu labadaba self-appointed bazalwane. Siyacwayiswa-ke bazalwane kokuthi kuloko let us shy away from that, kokuthi sesitendela emaplani ethu la interim, bazalwane sesiniketa emaplani lakhona sitawudijela khona ukuthi ngiwo latasisustain, ngoba sesiva ngathi lelicebo laNkulunkulu selimile, ngoba sesiva ngazuthi lelicebo laNkulunkulu asisaliboni kahle etimpilweni tethu. This is a self-appointed king, but we know that it was very short-lived. Akakhoni kuchubeka na kuthatha sihlalo ngaloko ukuthi akusiko lokhu lokuhlelwe kuNkulunkulu, akusiko lokhu lokubekwe ngumdali kokuthi kutawendeka kanjalo. Bese nasicala sisuka kuverse 11 sichubekela phambili, ngila sibona khona kubekwa kwaSolomon, that is the appointment of the rightful king. Bazalwane, kuloku kubekwa kwaSolomon kufike kukhweshiselwa eceleni Adonijah, kufike kubekwa the rightful candidate. Nanoma ngabe bazalwane bekwendekile la ngetulu, we have verse 5 to verse 10, lakhona sibona ngathi khona bukhosi sebahambile, lakhona sibona ngathi sekukhona losathethe, kodwa uyafika verse 11 lakhona the rightful candidate siyathathwa iyakubekwa esihlalweni. Bazalwane, namhla ekuseni ngasati ukuthi ekuhleleni kwaNkulunkulu
angeke lize leli hlelo laNkulunkulu liphazamiswe yilutho, angeke libe seseliyashabalala, kodwa liyawuhlala limile njalo, liyawuhlala likhona kwethu, njengokuthi sibeke lithemba lethu kuye, sathi ukuthi kulolu themba, kulelo cebo lanalo ngathi ukuthi awuphumelela. Inkosi nibusise bazalwane, inendele umusa. Sisacala nje lilanga lanamuhla, asade ukuthi lihlelo laNkulunkulu sihlale silibeka phambili. Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konke kwadi. Kutawulondvolotati inhliziyo yenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Amen.